ia e ala fo tatou po kala me masani o le sports Talanoa pa ile fa tava ma fo tau mo fo e tamari nei a me se fo ile pulenga le tatou Blue TV ia e fa talo fo fa fe le sa mo il ne tu la fiafi ta tonu lo fa pena fo ona manuia fo ia le a matanga le mai aso faiva matiuti a me se fo fe mo ngalo lo fa pena ona a lo faiva ia tatou tunu me se foi alo mo fanau ia ngata foi le ia tapo inga malu foi i la foi ngalo que tofi le tua i so se fata fai taulanga me se lava tonu au tero nei ia fa pe foi sa mo ia mo so se tunu i fa folo fa penao na mau mai tanto po kalame o le sports Talanoa ia fa felo ia toi ma fa talo fa nei tu na fiafi i la tapo inga sa mo ia e fo nei tai mi fa felo fa talo fa toi foi il mato va se tolu le wo ia ia le fionga foi ia le pepe tala ilene ia le foi ua tato mafuta ia ala lava ua temine o la lava le lopo fe o le lolo ia le si ko lua ia lo kaka solo ia le la te vai mai ia na o le to tolu au le lava le ia le o mfai ona ia fatalo fatu le pepe Mara soi fua mua ia fa felo et foi la fionga le ngafta sia fu maono fatalo fatu sa mo la auto mai moanga ai le ne fiafia ia le lo fole atuani to uli me fole ne vaias o se vaiaso e solo ta fieta noi ia ono tulanga mana ia no ia le ta longa sia tato awal mon ia e peana o ia muale na e fa mai fe inal mon ia matou to sa il matou fatu tuang ia e marol mon ia se taimi o ia stato fa mtalanga ia ai fa talo fatu nei taimi le la fiafi ia se fo monia la fionga ngafta si fu mono malo la vale so fo mo ma so fo lang ma ia kalo fo kule pa ia ma malo ko mai mo ia malo so fo lo fionga ma ngai lo la ai ia a malo no le au ia lan me tu wa la nga le van ofu mo tai lo ia o fu la vale weekend mo maka kalo ia se e fa filiatu na mai le fai unga lava yaso i fuafuanga po a foi tulanga sa fa penao na lua tu va atuai mafuta tuai nisi foi o ani si o fuafuanga ia se amata mai ala pepe after ya mo ia orvason tenesa pisi lava ile ile dina ala maftanga tina fastouta ia sa malanga mai le sunga fa fenga inga man fatua mesela tu au malanga maftanga tina ia honor sailinga se lenia wale ngadwenga le malu le tua ia pol fa sa fu tonu se matunu o lo fanga solo temine ia sa fa pen fa tinu fa mai malaiola ile as faraili ia sa fa tu mulia i fo ia tato community a mai se la tu sa fa tawala tu tables fa tawala tu tickets ia na luana aso atoa ia o mato pisi ia fa taiwa mai alfa mo ia wei manu ia ave foi lo fa tawa e fai ma fonta mo moli foi ia ol mato te telefono ol maftanga fasto te nei ia kilani nei ia a me se foi fa le tu si le talenga ape ia mo sui o mal mato maftanga pe o mato le sa so ani maftanga tinale no mai ia sa nga rui mo le to fa tele lava le mamalo sa mo sa fai ona wai atu ile aso lango le le fa mo ia ma fa pe foi ona le lato ma au foi se leni sa foi ia o le foi se matu tam faingai ile po ia e ala ia matu ta penanga ia ta ton sa fa malina o to ia i foi ni tu sa fa le ton no foi ia ta ton ia la tam fai foi sili atu tam fai se si time ai fa tai tele lava ma salo to tele lo fi lo pe fi se leni ato sa fa peona moa ia o talva veatu ia masalo e ova Marcelo Limas fulua fel tu pela wei a o lo fanga solo ale sa wo se leni itton ia o se tu petele foi le la tato mai tawai ia a me sai fundraising e tono o New Zealand nei ia e tar sanga foi ia la to lai ele tongia mai lava la tu tickets ia o le sai fi ai le po ia fa mol ia io lai o lo fanga solo te minele le o maingo se le ton na il bank account na to ticket ya fa o i follow payments ai ton ya o tam fatta to komite fa mo popo male tatu se le ya o nei vanga na pisi
ma le aso tōna ia sa te whai whai mato whailo inga malau malanga mai Samoa. Wha mau tūtu langa au. Lea lahe mai a mai le aso na, o te le i mata se ta alonga ato, au te o marwhali. A lae whai atu tali e ngal mato whale matala whiwhia, wa maa lol moana. I le Crusader, ia. Ia, i so mafo whau e, le pisi sai, le ias mafo whau e toi mafo whau talo. Ia nau toi sau al pōna, masalu wa te asu tasi o matalo. Ia, toi nofo le leia, lalo toi mata ato. Toi amta ti almen tupu na poso. O wala lo whiwhia le, whai ua vai aso. O mātua yo. E ui le vai mai tele o mea sa pisi ai fo e se matunu. A pe o le maloa le tas, ai mese ia le au le Crusader. Wa no whapea. O saunga le o toi sa wa Crusader. O saunga le lo peto e sampini fo. E whaftain moana. Le ua whaali mai tele au. Ai fia malo Crusader. O toi ngata alo la le tau ta alo. Malo le o pepe. Ia naua ila whaafonga sa mua. Ma nei fo ia le tulanga sa whapeo na fia ngai ma na whionga le o pepe. O whanga tāua. Ia mese fo ia le lo tautua fo ia la fo i le whamoemoe o le awhianga. Ia, o tonu lava. Ia, o le na vasa tele lo tutuangia sa o lo mawhau a ngā po wheo a ngā i li tālonga. Po la tūlanga o li tālonga. Ia le ngata fo ia. Ia, watu whamano le tātou po kalami. A mese fo ia na uwhionga malpa ia o le awhianga. Ia, wale whamoemoe sa whapena o na whia. O whamoemoe le leila ia o le awai e lau pepe. A o le mea le whaafisile koe. O whea o ia ile si ko o rua le lau urupo. Le ilopo o whea me o kai. Le watu. A le fo laua whafong mai fo le malu le tātou i la tau sa whamoemoe tike le ua talo atu ia whionga lau pepe. Ia, ia whao o mai tiki. O wa e usul pese fo le lau pepe. Te fiu lava oe alo ma. Ia, o nawa talo atu ia le whionga lau pepe. Ia, wa fo le tūlanga mo le so sani fo ia wale whamoemoe le tātou a whioanga. Ia, lau whionga le aftasi. O whea sa whapena ona e whatutu ia le weekend, e le leivana malama ma o nei. Ia, o la so whalele sa whapenga whaile outreach program o le Pacifica Family Health. No whaila I Weymouth e whakasa sa mata o wai atoi. Well, o lau partner play was to talk about the weight loss journey. Amak whakasila masalo mokua ngaman mana vai whangaro. Ia, pero nga e los ko whale whionga le kapai kai puli. E whakusa usa vali. Ia, pa mea nga ngō vili a koe las whalele. E papai kaka usa vali mo le sports Talanoa. E partnership whakasima le Pacifica Family Health. E oras whalele foi ngā malas ko ngā I malas sa whele competition o le ainga musika, gospel singing competition. Pese whaleanganga. Ia, pese whaleanganga. I le masangira urua koe ngā musika. Au, amako ieila ma whionga ia misa. Ia sa, ia ma Ryan. It was a really nice competition. Ngai fo ia skengelenga maro la ngā siufonga. It's a really nice competition to be a part of, and it's something we look forward to engage with communities ke pe ole ainga musika. Ia mangisi for initiatives e whalau I loa ia ka lengi o ka ngaka koko kungu. Palo, ole ma watu ole te whawhaleanganga wai matiri. Mole silfia fui mal whafonga le atu no. Na awai le whionga le ni pule. Na lua e mata. Le sau whapea sa whaisa na pese whaleanganga. Ale pepe, ole mai tawans. O la sau silfia ia. Ole whoringa mai e tolu aso ia sa ngā lulu e le tātou ofisa e pu ele competition. Whapea, ia sinu, ia pesa. Pesa whaisa pesa. Ia, ai o tangata e o ase pese lotu e le I whalongolongo momo. Olo ingana, ole la matua o ngana le mele na lue nei. Ia la o tau whalongolongo I pese tātou te pese te lo taimi aso saha, e mese ia fiafi voi. A tonu foi wao ngā fore nā. A tonu au o rufia lo wanganga ma e langona lo sala mo. Ina wai whafonga I pese o le afi. Ma nei suinga ia. A matanga ngā I me whaleanganga. Ia. A se tau mai fo la I se ori. Ia kam whaila I ele kaka. E o malawa, e o whainila pesi. O malawa whainila pesi. Wa koi kiki a kula mesi whawhika uri la uri nga. Lo whionga, se whamukala mai lo ia weekend.
oi ia ole mo le fa fonga fo ia ia sa fe ngai fo ia nisi fo ngaluenga sa fa pena ona ia fo a me sa fo maloloina ia mo na ia lotu fo i mutula fa pena o le pokala mela le sa matou faia na so o le me fo le ngafa taulu mi ngolo ia ngasi pe se o nga fo le mfai ona matou fa so ai fo i matele o lotu fo mai kana sia e fo le ka ula matou la le self management education ia mo fai ona tu fa ai fo mi fa so fo ngai tu la ia po le fo ia tau singa le o tatu so fo maloloina ia po fa pena fo ona ia nga ia tu vai le fo mai ia po le fo le vai ngo e lo fo mai tu no fa pena po e fo ni fa fi tau di fo tu lai mai ia pe la tu langa na wa le na vai fai ma o le o tau fo le pokala o le na va tatu te fa manatu ia to le afo e te lupo ma asiata le ia inu la fo la o fo la au le ngungu ia ma fo la au le mafau wa fo menga ya no e o ai si kaiminga ke ia wo o vidi mai ai wo le lopo fe mela o le loi wo kausi se fo ngale mafau wa ese de Turn off. ia tu langa la na sa fa pena na il fa ngol va yaso ia au terminei o la tatou o atu le malolonga fo i mai i ona fa waula i le o le tatou Hey, have you signed up with Bluenet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Bluenet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Talanoa, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Bluenet today. Toi tari mai fa o le tatou pokala me sports Talanoa o le taimi le nei e ona sau no le au pepe e anu lava le fa moe si o latou o la fanga a le mafau ma le fatono tata ngase po tata vale fo na fa o le ana o le taimi le nei o le ase i o tatou atu e pe ona ia le fai ungo talonga le vai aso tona i o taimi nei ia o la atu la ofionga fui mono ia po fesa iai unga peni unga lelei ia poni unga foi sa ye ni se de fifiat Whaftai o mua, ia, o le tato results mo le round 7, o le talonga mo moaleta i le vale o Hurricanes ma le au Waratahs man malo Hurricanes i le ai 5 fitu i le surulua. So o le talonga le Brumbies ma le Highlanders e 3 le Brumbies i le 2 fitu Highlanders. Le talonga le Crusaders ma le moana, ia, man malo le moana i 5 i le 2 Crusaders. I mai se ka ko paki nga foi nga moana Ja, man talonga mun muli o le talonga le Reds ma le Western Force. Sa man malo le Western Reds i le ai lusu valu i lusu fa. E fa pena pai au ia tolu o le Chiefs, Blues ma Fiji and Drua. I le tātou pikinga le na whai e piki au malo. O la tūlanga nei, wai pēo te vai ato le na sa au ma ia au ia na wa na o piki le Hurricanes, Brumbies, Moana, ma le Reds. No winga fa pe ai se si na te lesan tu pe na fa alu e follow I au ia na piki au mua. To ai ngau atu pe na tangata weekend na matu nei. Ya mana ya faftai ya wa se la mate ile Highlanders ngai piki fa le Highlanders malo ya e piki Crusaders pe lo luana le sasi de weekend ya moni le ia o iunga na tatou talonga le fa unga vai aso tuna yatu I le sisila mai mo fo ila tunu te msalo fo to telo ila tou o level na taringa ia taimi sa wo talonga ia ni talonga ma nei fo to e mata ina fo ai ngata fo le o le to telo o mo fa na o tatou tunu sa mo mesil pasifika sa fa pena ona ia I au te tasi uma nei
o le taimi nei se o tatou talanoa lavana i le talonga lea sa taalo i le moana Pasifika ma le Crusaders ia lau pepe seʻi po le asa oe Ia. mai moa iai Pe ana taua tona usau al pona o toe matamata atoa le talonga. A mata mai la matanga ia le tūlanga fo le tate whalongoina i le ta aloa asavea ma le au atoa mai le amatanga. Possession o le latu attack. Ia ma latu defense fo ma toa ai SL level o te toi titi ape fo yo le talonga ma Hurricanes le na malon mona e o atu ai te tonu fo le a mata to fai lifi uma ia so ya ula ia i la taman mata ile talonga atua ele tele ni ala to mistakes i tūlanga fo i pe o talonga la ma Chiefs le first half le na tele a turnover le fa tūlanga na latu defense pato talonga le mata mai la matanga mai o ai e tatu tonu e lava e mawhai ar tangata to tasina lifi umala wato le ala wata alo foi ari savea ma to ai lifi ato to tele le na ia tele o taimita te vai atu e keina foi le taimi foi le lato attack e over le advantage line ia o me foi o level wa ta alo foi level na o le fato a matata no al to tele o tackles at Crusaders na fai in the first 15-20 minutes. Yeah, it takes a toll for you te whalongo ina wa te lolo malo se alu foi le ia le me taulia attacka mau ai attack mau ai pe o me na mana ia fa le lunga talo but ola mai tauna ia mato ai to le esilia tula le performance le na lo lato performance ta long ma Hurricanes ila u va vai e u ala atonu to mana tu coach Crusader fapia ia wala va ai tanga ina mato ai misia o Havili e tulanga le controlling ma le ia ma several ris a what tele o turn over a Crusader tele na mo ya several ris e te mi foi le timing is a way attack color le tangata la sa te vai al watu several ris mo sa mo po to a misia la to foi ia turnovers masana mo mai ono le ta alo la vanga na to ta ua tūlanga le ue ta ua ia arisavea lau pepe o lea se me foi lea o ia arisavea foi lea peye no fo talonga le maurinko e inga ka ulo arisavea pei foi le ua o lea sa oe so e langona foi le pe ka ulo arisavea ka longa le ua pei o le foi mai ka o ka longa ma le Chiefs ua pe ua misi el moana ia arisavea o lea sa o le ua ta ua arisavea foi lea i le leading o le au lea o te inga le au ale moana Pasifika so es fata tenga la pe o LeBron James sa ta alu Cleveland alu Miami mo wel championship Miami saufo i le Lakers mo wel for championship le Lakers o to inga tamata alo voideli o lailo ele au o tangata le sa championship le e uia it's a team sport but e pe o tangata voideli yelo na he carries a lot of influence. O awala alway. O savea. O lai lo le leia ta menmon. Ta alolo Blacks at the highest level. O kapteni fo I All Blacks. Yeah. And he's the best player. Yeah, and one of the best player in the world. Yeah. Le la usau nei ile mon. E mato ai lo le leia lai o le simera bo lo tupu mona. Wa matana sui fo I preparations na tama. I vava ai preparations a savea. I tu langa I le teimi o toi le nginga. Ya, masalo o ana mea lai ai. Ya, a wau tangata wo o le level pito I maurunga. Le lai e whanonga interview a Miracle le na whaino umarta longa. Mai mea Miracle, he's still trying to come around the fact that he's playing together with one of the best player in the world. Mau te lole o tūlanga o le impact lana o savea I le au ato o tangata mantu tātou e tau te mana uma ta alolo Blacks a saulas tangata ta alolo Blacks ta alolo tātou
Ala ua tatou loa tangata ma toa maurunga le vonoi. Tau whai ala tau te lifi uma. Ia ula. O tūlanga na o lai ia le aua al moana pēa o te meta alo isa pēa. Mana yo. Ya, so fina ngalo fui mono. Yeah, whaftai. O lo wa le au le moana lo i le teimi nei. Ai tatou toe toa manatu le amatanga nei au 3 or 4 years ago. I lo wa ai, it was a team that they were like searching for their place, searching for their home, searching for players. And I feel like for ngale this year, 2025, pe wo kali le I kalosanga arwhai o ngā tana umanga. Everything's aligned for Moana Pasifika. The signing of Artie Silvera, that was the beginning of it. And just like what Leo Pepe was alluding to, for ngale presence o kangaka, you know, Artie brought his DNA. He's an enabler for ngale in a team. Because through Artie, he inspired others to bring out the best in them. A miracle in a fight. You know, it could only garner so much intensity in how you play. Over the Artie, if you see him before the game or after the game, he's like a he's a different beast. Ruthless very strong. You know, the way he plays is a testament to how he is as a leader on the rugby field and also in the game of rugby. Olisi goodbye ole moana lenga fai ole loko officially Patrick Pellegrini. Yeah. You know, Patrick was able to create that dynamic shift away from the former 10s that they had. You know, the likes of Havili le sama senga physical so go full back scam for a question with Patrick, he brought that difference and he's able to open channels wide and like do short ones, but we see it in every game. Ko fa popo le mo le intensity o ngai kamaka alolo ye kalkalu le presence Artie. You look at Miracle, you look at almost everyone is playing at the top notch. And then we come to the midfield. We talked about this earlier. But before we talk about the midfield, I want to ask, I think it was 93 or 94 or 95 or somewhere between then, when Vainga Tungamala joined the Manu Samoa. What was that like? Was it similar to this? That kind of, because now you have an All Black legend playing for Manu Samoa. What was that like? Yeah, moni le la vale fafsili foi mono. Ina ua oliva ono lena watu amfai ona moni mai tuinga malai e ta alu mo le Manu Samoa. Ina ua manto ona o Britania. Ele o ako ko le au fole o la to kau so se wingi fole ma se tanga tem fai ka vai fole midfield ia ma se lose fole ya che le ia ua fai mai ia tu fascina fole ia matou ia mo pe pola se matou lope o la ukal mo ia vai ngai e join mai ka me mang oli ia le lansa mo ele no ia sa le lavalo so no pise ma foma tamalai tino o le termina ia sa foi la ia luso foi ia vai o lana ia foi la tala foi